thir tu te in zawang kan lalpa iso Krista mingin chibai kabuk le acheu soi fo thin ai kan soi non le teng COVID-19 in khovel min ti boy me kara hian COVID-19 laka i him theina turin film khur anga ina zon anga lo film khur turin kan ngen non le du che ani pathian thu alongai tha ila chanchin tha mathai ziak bung som paruk chang som pathum atang hian chang som ni zo hian kan chiar ange mathai bung som paruk chang som pathum atangin tin isu chu Philippa Kaisari bial chu alo thlen chuan azir tir te hena mi ten mishing fapa hi tunge ani anti ti in azoda tin anni chuan then kha chuan baptist tu Johana ani antia then khatin Eliza ani antia then khatin Jeremiah emo zol nei tu emo ani antia ani chuan an hena ani le nangnin tunge ani miti atia Simon Peteran Krista pathian nung fapa chu ini atia achanga isuan anena Simon Barjona ieng athole ti sa le thisen in ashriat tir che ani silova kapa vanami hriat tir zok che ani tin nang Petera ini ti ka hril bok ache helung pui chunga hian ka ko hran ho ka rem chawanga mithi ko kul kong khar te chuan chu an ngam lowang vanram cha bi ka peang chea le chunga engpo i phuara piang wana phuar anianga le chunga engpo i phela piang wana phel anianga ti achanga chumi zo chung Krista ani ti tu ma hrit lo turin azir tirte atitlata chanchin tha Johana ziak bung som pali chang som ni pasari na thamuana ka hnu chia cheu keima thamuana ka pe a cheu khovelina pek angin ka pek lo cheu hi in thin lungmang ang su se hlau po hlau su se lal isu thu soyani mung khat danga mi kan chiar le ange Petera le khathon pahni na bung thum chang som pasari le som pariat Petera thon ni na bung thum chang som pasari le som pariat chudi chon du takte u nangnin chung thu chu in lo hriat lo ka wangin film khur ro u chuti lo chuan misual te diklo na a hroi bowa omin in nget thalai in tu da ange amero chu kan lalpa le chandam tu Isu Krista khongai na le hriat na a chuan lo thang lian ro tu na le chatuan thlengin ama hena chon ro puina omro se amen chandam tu Isu Krista khongai na le hriat na a chuan lo thang lian ro lalpa na thu kan zawai tan mal mi som sak theu ro se amen ni tong tryang olalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu voina irong kan bole theina turin rem chang min siam sakle zela kan lo malom thu kan thrila che I thu kan ngai thak thin te kan soi thin te hian kan nu na om zen in na thok se ti hi kan du berani chutiang tur tan chung khongai takin I thu kan ngai thak le tur te mal min somla kan hne na nangnung le thil ti thein ron impong chu kang che I khongai mal som na kan lalpa isu ming kan ron dila che amen voina hian kan thupuya ta na kan than chu helaya lal Isu le azir tirte an indor na chungchanga nangnin tunge ani min ti lal Isu zo na hi kan thupuya ta na kan than chu ani nangnin tunge ani min ti a hi Petera khan lal Isu ni na aron puang chuaka pathian hriat tir ani mishin na zona tanga hria po ani bik lova pathian hriat tir ani thu kha ama lal Isu pon asoya Krista pathian nung fapa chu ini atia Petera khan achanga helai chungchang hi ngai nom deuh mai oma zirtir te na lal Isu ni na an pian na mu an puan na mun kher Philippa Kaisari anron thleng lai hi aro pui khop maya Galilee dira tangin mel somni panga vela hla ani a zirmi tena an chu dana chuan lal Isu kha marlama khami judai ram vela arong bol na a khan marlama akal hlat bernani in an ngai ani helai mun Philippa Kaisari a hi
Philippa Kaisari hi tuna Banias ram khu ni in an ngaya Heroda Antipasana unaupa Philippa Penesia a muna Kaisar Augustus sa choi moinan khopui thar din ani a chu ahminga Philippa Kaisari ti kha alo choi ta ani ti chuan Philip ti soitel ani na chana hi Kaisari dang hi a oma wangin hriatran ani theina turatan helai hmun hi Philippa Kaisari ti in an soideu ani harmon tlang bul thut lama khu ania kan soita kan khang Galilee atang hian Galilee di atang hian mel som ni panga vela hla ani mar lam panga lal iswa rong bol na chuan akal hlat beran ni in zirmi theng khat te chuan an ngai ani he kho pui hian mak dang lam na le lun ve na riau le lar ve na riau ane ya zentel te kho pui ti an soi thin ani am man lai heng lal isu hun masalama chuan baala te Greek pathian te khating an biak na mun kha ania tin Greek pathian pan a hi helai mun a hian apiang ni in an ngaya hemi tlang a kho chaka hian tlang a oma chu tlang a chon pu ko oma chu puk chu Greek pathian pan pian na ni in an ngaya ni chu ta tang chuan tui aron luang chu ka chu Jordan lui nar kan ti khu ani nge le ngala mun poimo tak le hulum tak mai ni Greek pathian te chibayan buk na mun te ani atin Rom pathian te Heroda liana khan sailung varin in ro pui ta mai asa a chu Kaisar biak na mun turatana asim ani am heng hun la hian emperor worship akha ankal puina sa em mai ni Rom lalte pathian anga chibai buk na ha ankal puina sa a chutiang ang an lalte an emperor te chibai an buk na le pathian anga an biak na mun anga kha sailung var in lian pui mai ro pui tak mai kha helai mun a hian a nge ani tin kan soita kan khan pathian dang Greek pathian kan ti te Baal pathian kan ti te Rom pathian kan ti te khatiang anga Kaisar ngei po chibai an buk na le an biak na mun akha ani a helai muna kher zirtir te na lal isuan ni na an han puang chu ka hi aro pui dang dai ve shim ani chu anga chu ani helai muna lal isua ni na an han puang chu ka hi ngai tu na thil tam takalo ma an mun poimo pathian chibayan buk na mun chutiang anga in ro pui tak po pathian chibai buk na mun turatana an sak na muna kher lal isua ni na pun chu a oma hi aro pui dan hi amak ve hle in ka ria chuti zonga ka chu chuan ngai tu na a he alo ani isu rong bol dana hi adang lam em mai tin helai mun atang pe hi chuan lal isu rong bol dan le a mun hi adang lama Jerusalem lam a hoi tran ani lal isu ni na an puan na atang hiam chu helaya pathian thu athil in zia ka tanga han chui don athil makdang lam tak mai ron thleng ve achu ani tlat maya Jerusalem lam lal isu ni na an puan na mun atang hian rong bol na a po lal isu hian a hoi tran ani ti a kha kan soi tel lok du ani ti chuan hemi chanchin tha ho hian thil chi sang ron soi synoptic gospel kan soi thina synopticos ti atang rong kalani chumi je chu to see things together thil an mu in angtlang an ji akha ani maya henga hian chanchin tha ziak tu te hian warbik le ron address si an nei ani mathaya hian aron address chu judate an ni deu bika aron wara chu lal isua lal na kingship lal isua lal ani na kha aron war em maya marka hian aron address ve de chu rom ho kha aron address ani hian aron war ve thunga chu pathian chia hlo ani na lal isua pathian chia hlo ani na kharon war ve de thunga luka hian gentle te ron address in aron war bera chu mihring fapa lal isua Krista ani na akha aron soi war ve le thunga tin Johana hian mi zong ron address in aron wara chu lal isu Krista kha pathian fapa ani na kha aron soi war ve thungani helai chung changa zo na a hian lal isuan draw atum perle hriat acha berachu mi ten ama an mu dan le an hriat dana kha hriat achak berle atum berachu ani mi ten a min mu dan le min thlir dan hi apoi mo a
chút ti ro chong keima ni kan in hriat dana po hi apoi mo hle in ka hria rong bol tu lal Isu Kristan nung zui tu te po hi keima ni kan in hriat chian angaya chumi rual chuan mi ten eng angin nge keima hi min lo ngai ve ti a hi kan ngai tu fo apoi mo khopin ka hria trung kha chu bank ka dor ve bank pakhata hian ka kal ve a trong moi lo ni ro se a thok tu te la kha bia khi an han se em mai le nga lan ti de ngut mai tin a dor tu te khan tam boka a om ve ti na chin po kan ya hria thiam na thuk tak kan ya chung kara chuan ka zuk ti ve eng amo kha chuta chuan KYC ti hilo intara know your customer ti hilo intara ni chumi form chu bank account kan nei don chong kan fill up angaya chuta chuan kan ni na adite nge ni kim chang thei ang ber kan tarangaya kan zela nangaya achan chu a bank lampanga khan keima ni khamin hriat chian angaya ni chung tiang vel ka boy pui lai chong karil ruwa thil pakhat alo oma know your customer pakhat che lom le chu know yourself ti hin nangma in hre chiang ro ti hi keima hian aron lu tani chuta chong karil ruwa thilon chu nangma in hre chiang ro kelal engza ma hi tunge ini eng ti mi nge le ang mi nge ini ti hi karil ron oma chuta keima le keima ken chana chuan rongbol tu lal Isu nung zui tu kani chumi chu karil ru hian aron tluk mai ani chuta chi chong karil ron om chu ka che vela mi te hian kabul ngai mi ten rongbol tu mu in min lo mu angem lal Isu nung zui tu mu in min lo mu angem ti hi zo na ka in zo ngal ani chumi ka in hriat chhuah na a that em na chu kan nung chang ka thil ti eng kim a khan min ti fim khur em chu chon min veng em mai alo ni then khat hetla hian kan soi pen lok du a chu rongbol tu ko ran huang chunga an rongbol na pi a rongbol tu an ni in thei ngila rongbol tu an ni na po lantir to mi lo wa khosa kan tam lu tuk thi nai amang an thak kati ani chung te awang chon mi tam tak chuan pian thar ve an chak lo wa pathian rongbol ve hi an chak lo pha fo thin ani chu wang chong kan ni na hi khoi muna po mil eng po la po lo in mangila khoi muna po na lo thokila keima ni kan in hriat chen rongbol tu lal Isu Kristan nung zui tu kan ni ti kan in hriat chen reng hi apoi mo inga hria chulai chu kan peng lo kan ni chu kan nun min veng tu turatan apoi mo em awang tin rongbol na a hian soisel na le dem na te mi te na tling lo min ti na teng te chu aken tel ve a hian nei turani mi ten min lo soi sela engama du min lo dema vat beilet ve vati let ve pung angai lo chuta tak chon didactical method antia chutianga min soi sel na zong ang chi te chutianga min chir the na chi ang zong teng te chu keima ni in siam thatna atan hian man hlau zok turani chu a lu chu kan ma son zel na turatana poimo tak pakhatani ti kha kan zeptel zok ani chu ti chuan lal Isu Kristan a hriat du chu mi ten eng angin nge an lo hriat ti hi ani khovelina lal Isu a hriat dan a hun lai khovela khan lal Isu an hriat dan chu hepa hi Jacob ate Joseph ate Judah te Simon ate unau pa thingrem siam tu fa pa khan ni lom ni hi afaranu te po kan zinga an lo om hi enga tinge pathiana in chalante minaran anga lal Isu Krista kha an lo mel hriat a hun lai khovela a che vela ama mutu tena an lo mel hriat dana chu minaran anga khan an lo hri ani tin then khat chuan zol nei ani ang zol nei Eliza mo zol nei Jeremiah mo kha ani ang ani lo le zol nei dang tu mo ning ti in tlemin an lo mu sang vele de hret chuta chun an hun lai anga khan zol nei te an lo be se dana po khan Isu pian ma kum zariat vela zol nei Elisa akha an lo ngai dan le an lo ruat dana chuan Mesia rongkal tur atana ma hruai tu an lo ngaya Mesia ang khan lal Isu Krista chu an langai lo ti na ni chu Elisa khan lo be se dana chuan zol nei Mesia ma zol nei ron chuak tur an lo ngai ta a lal Isu kha Elisa anga an lo ngaya zol nei anga chu an langaya Mesia ani na khan la pom tlat lo ni tin thang kha chuan Jeremiah aniang antia Jeremiah kha BC zaruk som ni paruk atanga BC zaruk som nga paruk inkar vela somriat paruk inkar vela
mi khania hun nun nung zol nei tura an ngai ani Jeremiah kha chutiang ang chon lal Isu Krista kha zol nei pakhat a hun lai mi de khan an lo langai tlat chuti ang chu an lo thlir dan le an lo mu dan kha ani a tin hun na rong kal zela lal Isu chung changa hian in hnial na tam tak le ngai dan tam tak oma chu voina hian a zong zong chu kan soi man don lo ni ma sela alar zol tle ma zong kan lo kan karon soi do chau do na ni khoveli na lal Isu alo hriat dan lal Isu kan hriat dan hi alo in tiat lo thei viau maya chu wang chan apoi mo chu nang nin tunge ani min ti ati na hian nang ma akhan lal Isu hi eng angin nge ilo ngai ve eng angin nge ilo mu ve ti la ya kha apoi mo lai ta ka chu ani do na ni ti chuan Ebionism antia hei mirethei pakhat ti soina ang ani a irony sakhan kumzabi ni na lai vela han ron lar em kumzabi khat na vela pokhan juda te zinga khan om to chuta an ngai dana chon Ebionism a chon Isu kha mishing diktak ania pathian ni na anei lo ti a hiani he zirte nai adar chak em Isu kha mishing ani pathian ni na pakhat ma anei lo chu ngai dana chu aron oma heta hian monophysitism antia lal Isu kha pakhat chau only one pakhat chau ani ama akhan pahni a om theilo ani ti ngai dana kha anas em heta an ngai dan in thlakleng thil tam tak omani amaro chu ka soivek seng don lo Isu kha mihring dik tak ani a pathian ni na anei lo ti kha Ebionism khan an zirtir na le angkal pui dana chu ni atin Eutychianism antia AD zathum somriat vel han Constantinople ateng te pokhan an lo boi pui viau to maya tin kumzabi palina Chalcedon na te pokhan an lo boi pui to Chalcedon in khom pui AD zali somnga pakhat a khan he zirtir na nola chuta Eutychianism ina an zirtir na chu Isu kha mishing le pathian ani pum hlum lo ve anti mishing po ani lawa pathian po ani lawa akar laklo oma an lo ngai ni chu ti chinga ni ta ka chan lal Isu Krista kha enge ni tang o pathian po ni lo mishing po ni pum hlum lo ve ni chuan a enga moriei anga khan lal Isu kha an lo ngai ya ti chuan Chalcedon in khom pui AD zali somnga pakhat na khan he zirtir na hi nol alo ni to bok ani tin adot le chon Docetism anti phantom tharau khovel thilania he gnostic ho zirtir na ne khana in mangtlanga gnostic ho zirtir na teng te pai oi om deu ngai nom deu thil hi au mania ma ro chu kan soita kan khang ang song kan soi vek seng lowang ti chuan hi Cyprian bishop Cyprian kan ti Antioch mi khan AD za som ko pasari ve khan aron soya amaro chun nai sia khompui tho AD zathum som ni pangana akhan mitam takin an lo pomani he zirtir na hi chuta Docetism ina azirtir chu Isu kha pathian ani a mishing diktak ani theilo anti heta pakhatina azirtir na kha chuan Isu kha pathian ani a mishing diktak ani theilo antia pakhat chuan Isu kha mishing diktak ani a pathian ni na anei lo anti chu tin an zirtir na kha a inkal che pathianin pakhatin pathian pakhatin mishing khati khan an ngai dan in anglo kha tam tak lali Isu chung changa hian alo piang to ani ti chuan pakhat le chuan Apollinarism antia Apollinarism hi AD zathum som ko vel khan Apollian hi athia Isu kha pathian ani a mishing diktak ni na pum hlum anei theilo ati chu ama ami zirtir da nen pokhan in kop na china kha a omani hela hian aron zirtir chu monophysitism kan ti tho khalal Isu pakhat chau ani na laya kha aron zirtir vele tho mai ani ti chon Nestorianism anti kha AD zathum somnga paruk vel khan atang AD zali somnga vela khan aron ti le a FSC khuwa khom pui a khan AD somli panga a tho khan ko khan he hian aron ti phel na saem em mai ni chuta azirtir na chon Isu khan mi ze sang aneya mishing le pathian ni na mi ze sang dai inkop na nei lo ani aron ti ve thung ani chu pathian ani na le mishing ani na khan inkop na anei lova chu wang chon lal Isu Krista kha pathian le mishing fam kim ani lova ni ti akha aron au chu pui vele ta chu chon ko khan aron ti phel na saem
em maya ko hrana ngai dana ron in tin sula chung chun har satna tam tak ko hran ma sa a khan alo theng to ani chuti ang chon lal Isu Christa ni na le lal Isu Christa kan thria dan chung changa hian har satna tam tak le in nial na tam tak le ko hran min ti then tu te po hi tam tak alo to khovela hian chung chu khovel mi ten an hriat dan le an thlir dan ain anglova kharawa mu fi le hriat fi ani awangen mi tam takin lal Isu kha ani na angin an lo pom theilova an hre thela chunga wang chong ko hran ho zinga khan har satna alo thleng ta ani chuwang chan lal Isu I hriat dan mi malina lal Isu kan hriat dan hi apoimo hle ani hi lal Isu ni na apoimo de pakhata choni true natures in one person without confusion pakhat a khan ni na pahni pathian le mi hring ni na fam kim a om ve ve a har sat na om lovin lal Isu Christa chon pathian pum hlum le mi hring fam kim ani na kha a a chu chi chu diophysitism kan te kha pathi mi pakhata patni oma chi akha ani lal Isu Christa pathian na le mi hring ani na zona chi akha kan pum dan tur le bible na min zir tir na achu ani tirko da thil ti han hriat lo pathian ta na an in thoi thu kha aron zia kha chuti ang che chon lal Isu Christa sha chiang lo hian khovela hian hun hi alo man theya ring tu in ti theu ama zui tu in ti theu Christian in ti theu a po hian lal Isu Christa chung changa hian kan rin dan kan pom dan le kan ngai dan hi alo in tiat lo viau ani khovel mi te na an hriat dan te po hi ani voina hian poimo ka ti chu ko hran ho te hian ing angin nge lal Isu Christa hi kan lo mel hriat ve nangma khan imimal khan lal Isu Christa hi ing angin nge ilo mel hriat ve ti hi apoimo ka ti tam takina kan mel hriat dana chon lal Isu Christa kan hriat dana chon kan mang an lai chau kan lo lai chau mamo kan nei lai chau in lal Isu hi ilo hre ve em chung hun atan chawa pathian amo chu ilo ti em ti hi apoimo ing ka hria kan han mang anga har satna kan han neya enga modeu kan chunga chuan kan au chula alam kan hoi mai ni masela kan han nuam sadeu mun ral muang deu le ka te kan han kan thla han muang le deu le ka ni masela kan thei ngil le zui mai chu tiang ang mang an lai mamo kan nei lai kan hlau lai chawa pathian ma chu ilo ti palang ti hi a hlo omin ka hria chuwang chan nangman lal Isu I hriat dana hi apoimo chu lal Isu an adu achuni nangnin tunge ani min ti a hi apoimo lai ta ka chu ani adot le chuan kan hrelowa kan hai lal Isu hi kan lo hre thel thin ani mi hai hi aza thla khop maya mana chaltlang chuk thla ka tlang khuan ka thian pa pakhata mo ka te bai ka tlan hi kan in fiam thin angin nom na ti mela kan in fiam dan pa ngai ang khan du da deuh me ka zuk kova alo ni lo na samai se ka thian pa mo ka ti aza thak du le mi hai hi a hre oma nang ni pon mi hai pal le engma hriat sual pal hi in nei to in ka hria a hre om du aza thak du emani chu lo po chu che chet deuh na ka ne ma ro chu a soi po hi ke mai ka sak thin lal Isu po hi hai pal hi thil om thei ani a hun lai khovela mi te pon lal Isu kha an haya ani na angin an thelo chutiang che chon ko hran phong ron ding chho zela an rong kal chho zela lal Isu kha ani na ang khan an hretlat lo an hai tlat chunga wang chong ko hran in then na te lo oma rin hran na alo om lal Isu Christa kan hriat dana hi apoimo lu tuka kan hai palang ti ka hlawani chuta chon lal Isu Christa ni na toite tlem te in point kan soilo kange apakhat na a chuan mangai tu ani hemi chung chang hi kan soi nem viau to Johana bungthum chang som paruka pathianin khovel ke min mangai awang hian lal Isu Christa hi pek kan ni mangai na awangin voinen nung le chele om kan la ni ti te kan in hriat rengangai pathian mangai na hi om talo se chong khovela hian tu ma kho satla kan om tolwa tu ma nung tlak kan om tolwa tak tak chuan khongai na awangin mangai na awangin voina hian kan la om kan la nung kan la che mai chaw ani mangai tu ani a mangai na wanga anun zong le bua a mi hringa ron changa kan chandam na turta na nun ron hlan ani ti kan hai palang ti hi ka hlaw
chu mangai tu chu I thlir liam mai don nge I en liam mai don ti hi poimo lai ta ka chu ani nge ilal le chandam tu ilo pom ve dom he tiang lai point te hi chu ka soi rei lo wanga dot le chon nun na ani ama nge ina soya ke hi kong le thutak le nun na kani ke ma akal lo chu tu ma pan he nan thleng don lo wati lal Isu Krista hi nun na chatuan nun na kan nei the na turata na kong om chun ani tlat chuwang chon lal Isu Krista hi nun na ani a pan nen kan thlen the na tu le van ram kan kal the na tur chu ama chau hi kong ani a kong dang a om lo nun na ani a lu hle mai kan tan chong kangkal thelo na konga min hroi tu tur ani don adot le chon nun hlim na ani jona bung som paruka khana ron soe chang som ni na tha a khan in lom chu tu manan lak sak lawang che utia nun hlim na la Isu Krista ani ka soi fo to thina ka soi nun leang khovela mi hlim ber ber te mi thamuang ber ber de chalal Isu Krista nei tu te hi an ne zel khovel chen tamma piang annun aruak annun akhohara anral muang lova thamuan na an nei lo zel lal Isu Krista nei tu dik tak te hi mi thamuang achu an ni zel ani chuwang chon lal Isu Krista hi nun hlim ania lung oi na kim ani ti hi voina hang kan riat ka du ani lal Isu te lo chong khovel ani du nom ma kin cheng la khovel hi du nom ma kin chen la I mamol I du anga piang po hi nei ma la nun hlim na ber lal Isu Krista hi in nei ilo chuan inun kha a hlim zik lok don chuang lo chuwang chon lal Isu Krista hi nun hlim na ani atel lo chong khovela hian a hlim theilo adot le chong kan chiar tak ang khan thamuan na ani mihring te hian thamuan na kan zong na sakho maya hun ral tria mun hla oma kan han oma lungai na huna kan han oma der thong takin kan nun an oma chung huna chuan thamuan na kan zonga khoya ber henge ka thamuan theng o kan te kan dap roi roi nima selami in lal Isu Krista thamuan na tak a anei lo chuan thamuan na dik a hitu man an chang tak tak thei chung lo ai in en kol na turin eng po nei sela ama mo anga piang nei theima sela atop kho ka chon lal Isu Krista atel lo chon tu ma an thamuang tak tak theilo lal Isu Krista nei tu te ro chu thamuang takin an nun hi an mang zel thei ani lal Isu Krista hi thamuan tu ani thamuan na ka nu che a cheu keiman thamuan na ka pe cheu khoveli na pek ang chem ka pek lo cheu hi ati khovela kan thamuan na le khoveli na min thamuan na thil eng eng ma te chu kan han nei ve ni ma sela chungang te chu lungai na bel cha tu mai a chang le thin lal Isu Krista ero chon thamuan na hi atluan tling thin ani hemi chung chang po hi kan thu soi ma salama ka soi to kan mo thamuan na ti khan lal Isu Krista a chau hian thamuan na fam kim a om ani heng lal Isu Krista ni na sang te hi mi ten an threlova mi ten an ron mu phalo chunga wang chon lal Isu Krista hi an lo hnol thi na lo male Korinthon khan na bung ni chang re ta khan Poland he ti hian a sei ria sela chon ro puina lalpa kha an kheng bet lawang ti aron soya kangai tu an ai tum kha chu he thu hian aron lu tlat mai kangai tu na ka mang zui ta a chuta chon ngol ve te edik kan ti te zungol ve kan ti te enga tingen dam har em enga tingen that theilo ti zo na hi kema pon ken zo na sa a tin azir po ka zir na sa an mania po khoi son te ka siama khoi son e rang teng ka sa ka chan ti thina an sim theilo na chan an dam theilo na chan hi enge ning le ti te ka zir ve na sa thina ni chu tinga ka ngai tu na ka man lai chong karil ru lo om chu ria sela chon ro puina lalpa hi an kheng bet lawang lal Isu Krista hi mufia sela chon lal Isu Krista hi hre chiang sela chon drugs a in zu a in lal Isu Krista hi an thlang ve nge yang ti karil ru ron om chu ani chuwang chon an hria tur dik an mu tur dik lal Isu Krista hi an la mulawa a he zongin a tleu zongin an la mu ni ti hi karil ru thil pakhat lo om chu ani voina hian mi tam takin lal Isu Krista hi kan ral chaya sir zong atangin kan thira chunga wang jong khovel thil hi kal san har sa kan lo ti mai mai alom lal Isu Krista kha chiang tak tak tu te chuan lal Isu Krista hi an nol ngai lova atan nun an hlana thi thleng rakin lal Isu tan rin omin rong an lo bol thin ani chu che chu voina hian apoi mo ka ti
tir ko pola khan soya ka chiar lang talo ma ro chu asoi na lama hian kala soi don lal Yesu Krista hriat na ro pui bik awangin thil zong zong chan na ka ruat ti thu kharon soi a ro pui khop a lu khop voina hian ka ngai tu thina Christian a ring tu in ti te ram huai po tuk lo hi kan van tam ta em o ka ti ram huai de chon lal Yesu ni na khat chiang takin ang hrian nang pathian fa pa chu ini nang le ke enge in zol na kan nei hun tiam main min ti boral turin emni i local ti in bok khupin chibai lal Yesu kha an lo buk ram huai te kha inoi lo chon Bible khan marka bung thum chang som pakhat na thla khan en ro Bible in ziak ani ram huai pot luk lo bok khupalal Yesu chibai buk ngai lo hi ring tu engza tak omang mo khati ka ngai to thina lo ram huai de chon chiang takin fia takin lal Yesu Kristani na kha an ria chumi awang chon ama an bok khupa chibai an buk voin a hian nang ring tu inti lal Yesu zui tu inti bok khupin lal Yesu hi chibai ibuk ve ngayem ibuk ve to em ti lai hi zo na kan siam du ani lal Yesu Krista hu fia tu tak le hre chiang tak tu ten an nol ngai lo lal Yesu hi rin om takin an zui thin khovel lim lo bol na te pathian hriat lo na le pathian ngai sak lo na zong te kalsanin lal Yesu Krista tan nun pum pui hlanin lal Yesu tan anon in hlan pum pu hlum thin ani chu nu na chu I thlen theina tur tan chan lal Yesu Krista I mel hriat dana hi apoi mo khop mai mi kan mel hriat dan hi apoi mo hrim na apo achan chu mi kan mel hriat dana ziring kan treat dana dang tat mun pakhat kan kala chuta chon thom no po uruk vak lo khan ti khan zin kongkal satli ang khang kan kala chu mi kangkal chan chu central KTP kan velai khan ani central KTP kan velai khan kan in thuam dan le kan dan ve khan central KTP dress lo ve de boka zin kong khatia asatli kal mai kha kan ne masai chu ta chon in thingpui dor kan chor kam chon mi pa ngai treat min lo treat mai ni amaro chu ador thok tu te kha KTP hruai tu te an lo ni ve a central KTP hruai tu kan ni ti an hriat kha chuan min treat dan le min biak chon min lo chon dan ate khami dan jong kha adang lam ve chuti ang che chon mihring hi kan in hriat dan azir hian kan in treat dan kan in biak dan kan in don son dan hi adang lam ve chuwang chon lal Yesu I hriat dan a hi apoimo lal Yesu I lo don son dan tu le nang ma lal Yesu alal na theina tu ratan lal Yesu I hriat dan a hi apoimo chu kan hriat dan chuan keima ni ngong ani tlat awangin lal Yesu kan hriat dan a hi apoimo emani Peter le athian ten lal Yesu ka an mu fi em kan thu soi ma salama po ko soi to engkim kal sana zui tla ka lal Yesu ka an ngai tlat engkim kal sana lal Yesu kha zui tla ka an ngai tlat mihring an nia derde vete te chaklo vete te an ni ti an in shereng ni ma sel lal Yesu kha engkim kal sana zui tla ka an ngai tlat luka bunga chang som pakhat khan lo en non le ro engkim kal sanin an zui ti ani chu Krista chu ani na takin an mutla talom chu Krista chu ani na ang takin an hretla talom chu wang chon engkim kal san tla ka an ngaya chumi awang chon lal Yesu Krista ka engkim kal sanin an zui lal Yesu hrechiang tu ten an nol ngai lawa atan engkim an huam thin pola hriat na hei ka chia lang talwa amaro chu asoi na lam hen ka soyanga pola hriat na khan ani tangme mai kalalpa Yesu Krista hriat na ro pui big zi awangin hriat na ro pui big excellency ti ta hin amang kher hriat na chungchuang heti hriat na satlian lo za omna aking tel hriat na chungchuang big awang hian engkim hi chan na ka ruat veka thil zong hi ama awangin ka chan veka chungchut nom ne leka ka ngai ati tirko pol kha du sela chon a hun lai khovela khan Rom sarkar mi challang ania thiam na po mi thiam takania dan thiam mi ania farisai ani boka mituru lutuk ani apa po hausa a millionaire chung ko kha sathei chuti ang din huna ding thei chu ani
ni ma se lal Isu Krista ne na an han in to atang chi chon khovel ro pui na le ama anom na nom sak bol na thei zong zong te pathian thiat lo na khovel kha kal sanin lal Isu Krista rong bol turin a in pum pe ka a thi don dar kar ani chu karpa ina korofual savun le kha le korofual kha mol kharon thei hil suang chi ti in Timothy ne na khan ange na ni chu che chu athi don dar kara ro polan ani chu ni du sela chuan lalli suwa kha shelo sela chuan khovela khan nuam sai na om theya a hun lai khovela rom sarkar chak taka michal lang tak ani sumtam tak nei theidin hun ading nima sela lalli su Krista shiat na ro pui bi ka wangin chung zong zong chu akal san vek voina hian I thak le I du I chak zong zong kal san tla ka hian lal Isu Krista hi ingayem zu le drug sim chan tla ka ingayem ei ruk na sim chan tla ka ingayem mi pan me chen man kholo na nu pani ma le nu pani nu pa ui re na khovela ta sim chan tla ka lal Isu Krista hi ingayem vo ina hian lal Isu hi sual kal san na tla ka ingayem nang nin tunge ani min ti azo na min zo hi eng ti nge chandon lal Isu Krista hi eng ang tiatin nge inga ivea lal Isu Krista hi eng ang tiatin nge inuna khan I da ve ti hi apoi mo khop mai nangin tunge ani iti eng chenin nge lal Isu Krista hi riat vea khovel thil zong aya chan tla ka lal Isu hi ingayem chu poi mo khop mai voina hiangai thatu du tak nangin lal Isu hi tunge ani iti lal le chandam tua ipomem lal Isu Krista hi nun hlim na ani thamuan na ani ti ini pomem chu lal Isu Krista nung zui tu chon engkim kalsanin ama izui vengam donem thutluk na isiam vengam donem ti hi apoi mo hle in ka chu petera khan aron soi chandam tu Isu Krista khongai na le hrian na chon lo thang lian ro voina hen lal Isu Krista du om na te moi na te ro pui na le hlut na zong te hi a ai na sa zual zo ka kan hriat fia thei na turin kan hriat zual zel thei na turin ama kan hnai alam kan hoi hi angai ani ni tin Isu ka thin lungin ka mangai deu deu watia hla siam tuina soi angian ni tin lal Isu Krista hlut na te moi na te du om na te ro pui na te mu fi azwel turian alam kan hoi fo hi angai lal Isu Krista hi amoy a du om ka ti keim a chon lal Isu Krista aya du om ti pakhat ma ka nei lowa lal Isu Krista aya ngai hluti pakhat ma ka nei lo lal Isu aya ro pui ti ko vela hem pakhat ma ka nei lo katan chon amoy a du om a hlut to ani voina hen lal Isu hi eng angin ngei mel riat ve nangin tunge ani iti ve lal Isu hi apoi mo khop mai chu lal Isu I riat dan chuan inun akai hroi don lal Isu hi sual kal san na thla ka ingayem chan thla ka ingayem tu na ingai hlut tak kal san na chan thla ka lal Isu hi ingayem I du tak kal san na chan thla ka lal Isu hi ingayem chu apoi mo khop mai lal Isu Krista kan riat dan hi apoi mo lutuk King Edward pariat na kha lal thu thenga thu mai thei to ani England ram nitla seng lo ro rel tu kan ti lal din huna ding thei ani amai ro chu nu thoi Willis Simpson ne khan an in ngai zong tatlat mai an ma ni lal dana lal ina nu thoi nei kha arem lo a thei lo chuta chuan a in ngai tu wanga October ni som pako sang kha zakwa som thum paruk a khan alal thu theng a in nu thoi Willis Simpson kha anei ta zo kani lal thu theng kal sanin chu a mangai nu thoi chu anei chumi chi a chu lal Isu Krista hi khovel ro puina kal san na chan tla ka inga yem ti lai hi apoi mo lai ani ing angin nge email riat ve lal Isu hi ing angin nge lal Isu hi inun khan alo tem ve to lal Isu Krista moi na te du om na te hlut na le ro pui na te hi ilo mu thel palang ti hi a hlo om hle ing ria chumi awang chuan nangin tunge ani min ti in zo na min zo tani a chang tu chunang ma ini kalal le ka chandam tu ini ka dam chu ngatan ka vua nang chenga inung ka zuyang ti in thutluk na siamin
ama aron pan la lali Yesu Krista hi tu ang tiatin nge ilo ngai ve he zo na ama na min zo nang nin tu nge ani min ti hi a chang tu ra chen nang le ke hi kan ni tu ma kan in chan sak thei do chuwang chon he zo na hi ngun takin lo ngai thala ngai tu an non la nang man lo chang che nang ma le pathian inkar ani lalpa na thukan zawai tan mal mi som sak chho ro se amen